Dobrodošli natrag u part 4. Izrada ležećeg dijela samog krevetića. Dakle, opet po 45 stupnjeva. Kvrgam. To vam je to. Da li sam ja sada dobio onu svoju zadovoljavajuću simetriju? Nema šanse da ovo klamarica probuši. Ima. Evo vidite što se dešava kad je kvrga u pitanju. Ali dobro, mi ćemo ga okrenuti na drugu stranu. To je to. Povezati to sve. Tako. Još ćemo mi to povezati vicima. Za svaki slučaj. Kao što rekoh, masu puta nema štednje na materijalu. Kad se radi se durabilno. Kad se radi se kvalitetno, radi se durabilno. I onda nema brige da će se nešto raspast. Što ne bi trebalo. Da, boreri su apsolutni užas. To će biti jedna od drugih stvari koje moram kupiti, kvalitetne borere pod obavezno. Čim malo financijski stanem na svoje vlastite noge. To vam je to. Ovo vam je ležeći dio na kojem će boraviti sama životinja. E sad, zašto smo ove letvice stavljali ovako? Odgovor na to pitanje vam je, već ste ga mogli i vidjeti u prijašnjem videu. A kao što vidite ponovno, on vam je ovakav. Baš iz ovog razloga. Jednostavno, znači, stavite ovako. I to vam je to. I to bi vam, draga moja dame i gospodo, bilo to. E sad, ono što je meni najveći trenutno problem, što ja nemam ovih dugih vijaka, više. Odnosno, imam ih na kapaljku. Još bolje da ih nemam. Jer taj veliki vijak je izgleda probio na drugu stranu, to je skrenuo je, pa sam ga zaustavio na vrijeme. Znači, ovi kraći bi tu trebali biti sasvim ok. Sad ćemo mi to napraviti ovako. Ovi vam se i ovako iznutra neće vidjeti. Ovi vam se vici ovako i onako iznutra neće vidjeti. To vam je otprilike tako. E sad, ovo, evo ga. Gledamo je li sve simetrično, je li sve stoji? Stoji. Da, trebalo bi još.
Tako. To je to. Sve stoji simetrično, sve stoji ravno, sve stoji savršeno. Treći vijak. To vam je otprilike za sada to. Bolje bi izgledalo da su letve 5x3, no međutim, pošto ja tih letvi 5x3 nažalost nemam, i daske su poslužile. I izgledao bi bolje, durabilnije, kvalitetnije. Sada bi mogli napraviti dvije stvari. Znači, sad možemo napraviti ovu stranicu ovdje, koju ćemo naravno raditi od brodskog poda, vrlo vjerojatno. Znači, ja ću samo staviti, ali naravno ne ovu, zašto je ta od hrge. Vidite, znači stavite ovako jednu letvu od brodskog poda. Možda je ova čak letva malo i predebela, pa ću ja nju skratiti i obraditi na glodalici. I obraditi glodalicom. Ali prije toga ćemo probati napraviti ovo. Dakle, ovako. I onda si je označite na takav način. Dakle, pazite sad ovo. To ovaj selotep ćemo maknuti koliko možemo ga maknuti. Na knap, to je to. To je to, vrlo respektabilni naknap, to volim. Sad bi mi trebali napraviti ovo. Uzet, ako je to već čitavo, a ja mislim da je. Uzimamo ovo. To vam je otprilike nekakav polukrug kojeg sam si ja napravio od stiropora. Kojeg ćemo mi sebi staviti da bi mi označili sami polukrug krevetića. Kao što vidite, znači, to bi sad trebali izrezati na tlačnoj pili, odnosno banze. Hoćemo uspjeti, ne znam, pila je užasno tupa, tako da ćemo ga rezati na grubo, pa ćemo popravljati na brusilici. Dakle, čak i nije toliko loše s obzirom da je pila na banzek užasno tupa. Da smo išli po crti, nismo išli po crti, ali probat ćemo to popraviti na brusilici.
To bi vam otprilike bilo to. E sad. Stavimo to ovako. I stavimo vam to ovako. Onda uzmemo jedan komadićak drveta, kao što je to na primjer ovaj. Možete i ovako. I sad otprilike mi znamo da je on simetričan jedan drugome, jel? E sad ponovno, ali ovoga puta ne pada mi na pamet da više bušim s tim borerom, koji je katastrofično tup. E sad. Ja se iskreno nadam da sam pogodio. Tako. Mislim da. Jesam. Pogodio sam. Neki bi rekli još jedna mana kad radite s hobi alatom. Opa. Tako. Tako. Uzglavlje. Gotovo. Ne ide nikud. Savršeno je. To vam je otprilike to. Znači, uzglavlje smo također završili. I sad, znači, kao što vidite, on već polako poprimate nekakve svoje obrise krevetića kao takvog. Špranja. Sada, ono što bih ja mogao je ovo. Odrezat. Ali naravno, prvo izvaditi klamaricu. I probati iskoristiti onaj dio što nisam dobro odrezao. Znači, ovo vam je ono što ja dodajem na svoju vlastitu ruku. Jel? Da bi krevetić izgledao punašnije, ljepše, bolje, kvalitetnije i tako dalje i tako dalje. To su znači sve stvari koje ja dodajem na svoju vlastitu ruku. Mogu bi ja njega malo iskratiti, ali dobro. Kažem, ne volim krevetiće da radim od ovakvih dasaka. To zaista ne volim. Sad moram to zaista ne volim kad moram sve krojiti. Jer onda i sam krevetić ne izgleda nešto naročito durabilan i kvalitetan, kao što bih ja to volio da on to bude. Ali dobro, što je tu je.
Tako. Tu smo sad dodali tu letvicu, to inače radim na kraju, ali sad si tražim, jel? Ovo ako spustim, dobro. Sad ova zadnja letva brodskog poda. Dobro. Sad, još jedna od bitnih stvari, znači sad bi trebali izraditi sami ležaj krevetića i onda još stavljati ove dodatne dvije lajse sa strane i još ga malo dodatno dekorirati sve to. Pošto je, kažem, opet video predug, tu ćemo video znači sad prekinut. Tu ću na cirkularu izrazati ono što mi treba da bih ovdje ukomponirao i otprilike vam je to. Ne bi trebalo biti još duga izrada, tako da pratite za dalje. Idemo u part 5.